PGR VGR mate carving long arlo alam kia puthak achusong atum pen rot amai pi kiban ponjia long inut bahani apan APSOC amai pu jai kathar ke khanga jok Student and Youth Council Hamphang asong atum pen ning kang samsi alam thi katpaklan pong longa gora pen Lawrence ke report birtalive Appearance media abutung numan pachuro si paju paprang lo nilimen harong bing tigathar nili student and council long tiri pia mai phu dan pili nilitum sukhanjan PHIB long pili nilitum 6 central executive meeting mai sing tum kangni pon people sing tum bang so mai kangni pon ma buludong te kedamtang aning kan lo November 7 nilitum student and council central committee atau central budi long nitum safol aside dengpon halo suhut nitum major post lo bang so kethom nitum ke bakon pe dalang si pini bangke dak nitum financial secretary lapen part treasurer lapen part charity in church mate charitable secretary pu pini nitum bang so mai long itum chepek pon lo lalo pen pini bang so mai long tum charai pon ke lalo Kivangji 20 February labangke nilitum student and council 11 foundation day atalon panji pili thwai ponlo pen pili bangso chatai pen karbingo rat hampang song don same bangso alir lo ngi pili phan pili si kado wi phan nili pachini ponlo 20 February kosonlo 20 February pada nilma foundation day pen la bangke nilitum specific adin bangke pini bangke nilitum jongpon digela talake publishing pen nilitum media chatai long lage pachini ponji lalo pen pini bangso chatai pen nili nalitum phan bate karbing long rat phan isika pachini di kethan kang tung kaning je dun kang tung do athi people na bulutang te VGR long pini nilitum khai pharman longri long pa pharman si nilitum pudam lapte ituma korti ke apan damnang lo pili labang so pan dam nang jue phistame pili adhek political party tum lason si lam kani je dundo kedam tang ke 30 January polo house of data mai si khirudi long padu panji polo se alang bitum adhek tum through social media pen live kema manching lok news pen kacha panching lok khai farman karbi tang te karbi pola tum kyang pondu pini holo so dim no adhek leaders tum lason kani ye dundo pherangke bate vijar farman kacha song tum mai long ra mai pilong dundri puwa ke hai jai kathar APSOC person kan lage nitum pendang ke pinram balo nitum student and council hoi pen ke athi people ma bolo de karbi tangte karbi pini alang nitum labang so vijar farman kacha song ke alang tum ami thang dunjung ali phale kacha song pon kali lage rat farman binong lage nitum mekini no indi pen lage theng long do labang alang si isi ni allegation do alang nitum ma ke hai le chunong partum kijalong batagan si pachi chu pacha thalang po bisara aja selang lam meaning je si actually lage rat aning ki pum people na bulute la bang so long le long itum kedam tang pudam de da karbi lo chawde song tum pili bang so isu puthak vijar eviction ni pudam so protest dam hot ili karbi lo chawde song pan 1959 aning kan ata ke ong na song lo pen man kethena song lo alang itum ma nang ke chok na theng don lage itum chini lo la ki du kisung tum theklong de da phis tame inhi age hai jai ka tharsar bangke labang son la suna lam kening ji ke lage alang ke jungjung ale phan sing ri pura mutung la pen direct lage penelam lo lage jong da kalam lo lage ning lasun bangke nilitum pinrem lo pen ning dog de alang lasun ngi ki chok che da si kar bingong ratum labang so non bangke 3rd February pudi non labang so rat mai pi padu panji bang la bangke nilitum ta abang so mai long chitong gi la pan kyong dong rat la ba ke khai phaman karbi te karbi abang so mai long ge chitong si kaching wai ching side ni kidu ne ke na so la la holo so kachisong kumania song sa hem ki kai dam bu bang ge la ge nili tuma song ni ge chini dun de stamin itheve nili tum ka chini dun la bang so isu ka ge rat isu pose rat aning gi thilo la bang so eviction ang po pose elset pungse da batai bete da chisong or karbing lo apang ta tum karbeng long angkang TPC tum protest lo apanta ekdom I hear do jot lo la so bana phike lage komane party phandala bang dile ba so busu bang chin le la pan ke ko da mi thangla ta badu phanda jong nam de da bang ke rat ani gi thi ajoni si le to man kidu
doctor turum rong hang pada itu masih hem tame mi bangke chodia to song sin hitum chili to ta bangke koi thai ve chili dum de lage so putha ke ko mani lakirat isu pulo pini hada labangso kachisong long gidun ke pesal se songchot kalide thai mi da BJP ko kem tum congress long kem tum ko mani ACC long CPML kem tum ta to kok thai mi ne abangso ko chisong ke hala ki koi bu bangke ba la tum si hemina ke kai bu bangke ko mane song phan atung bu bangke la bangki jong bangke badun da bang jong de sonte bu bang ba ke bata ni thi pot la lo he ja ison bangke tabana por ke hala non rat amai pilong petrol sike klema leaders tum dulinon dunong le ba dunangi po akipu bagala ke ingnek tami me kupi phane si oni si jaiga thara lang limithang petrol se president malalang limithang statement gi pilo si lang ding lo kupi phane po ba mane goson lo kan gi sume tek thema therak tami me ba ining da ke oi ining da ki duk lang mithang rat phanda ka songlong ke khang do no song sini dum tham lo la le laben pini 6 SYC Central Executive Meeting along ini itu long refull vacancy post akimi ini itu long do finance secretary lagi akhai sir Edmarson Kramsa kami orang ni hamsi pini itu SYC Hamphang Songlom Han finance secretary of pek kono lapen itu tulang Sijaral kami itu mengdo dihin rimbang na pangge sa akhai sa munchi rongpi alang linglo apa ditulang vegetable labangke itu kecungon akhai sa hem menson hamsi